Lok Sabha election hut lakha trok Dipu ST Parliament constituency long pen district thoma pharman Congress asong pen kachepati dun jebangphu Joyraming lengaphan invite pondo la solong Congress asong pen akimangalam the mate manifesto kipangdak pon Lason si Congress asong atom pen nonang kiliji MP election hut Joyraming lengaphan si candidate chetoy dunlo laso pen Congress asong kachepa haijia phan siding pon bomlu pusi phirangkia mailong pen ningje pon আমি কংগ্ৰেছে আগৰ পৰা কৈ আছো যে এটা এক ভাৰতৰ কাৰণে এক কৰিব হলে হেতু ইমান কমপ্লেক্স হ'ব নালাগে এটো বহুত কমপ্লেক্স কৰি দিছে তেওঁলোকে আমাৰ সেকুলাৰ কান্ট্ৰি গটিকে এটা ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই হেতু এটা আইন বা এক হ'ব নোৱাৰে Congress asong pen 244A mate hempre ka pharman aphan akimangalam the mate manifesto long kijong ponalam the Congress asong klembang Samsoning tipen kaningjelam the arjusina All India ke Congress ahin pen sonpho nyai paklang iglo than iglo lake guarantee lo ta Karbi Anglong phan ke ilitume kopai gemi Ladakh bang ke Aru isi badundar bangke Rahul Gandhi ji alang mithang angko pen kani ji alam lo lake autonomous state nang pivek po jongsi India sarkar banglo pulo tangte ilitum Karbi Anglong di Mahasau autonomous state lombe News report Karbi Anglong live